Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTv irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanju mushanjina nshanju atano nina nshanju nina nango tere yaziro mushanju 0 cyenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe SkyTv Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpaga tira machupa SkyTv irakariya abantu. SkyTV irakariya abantu twakutangira umprogram y'ishengero rwa gatano erizoba ibirone bishatu ebyo kwezi kwa kashatu omwaka gw'2023 ndi Boaz tumwesije wa Mongolia umutebekanisa ngo butosha program y'igine bo rwa gatano eri na Radio 5 cyena na mwenda katonyeza umushanje fama umutawuni rushere DJ Kanyamanyima y'abatebekanise okurura amarakaga erizoba ntwenda twetegereze enshonge biroho mu ihanga ahita rugambira umuhendo gw'aba minister baramo vice president baramo enganzi ihanga baramo speaker parliament nabandi bariyo nabarebe ko mishoga kakikukishengero akarokora nshonga zo bwa president the presidential affairs committee ebiko babuzi bwo mukakikwako no kuba minister abo batungira amabati agarukugamba ngagashime kubanga zo mucyange cya Karamoja okwera abantu abinenta asanche abari mu cyange icyo amabata ago gakatandaka tugahurira ombanyabuzare ba Dr. Goret Kitutu or minister or kubuzwa inshonga za Karamoja kunga kutwagiye kwitegereza twashanga ngo nagana mabati gakatwarwa abandi bakuru mu government abaramu speaker parliament honorable Anita Monji baramu vice president oistinisa retired major Jessica Lupo enganzi hanga Robin Nabanja ba minister wa finance Matia Kaseja umuhwezuwe wa planning Amos Rugorobi wa general duties finance still umwami Henry Musasizi nabandi batyo ba minister aba burumunda ino kwa kushobora ebikwati n'amabati kureka okushobora okusingireyo kutangaza no kwa abantu bashatu okwa minister Rugorobi okujunanzwa kutebekanisi yo mu Uganda azengo mabati we kuyagatungire yagashakaza ikiju cyembuzo we ngo azarise muzi kuzirakanye aherezo n'abataka babingobworo Matia Kaseija minister mukuru wa finance nagera ngo abataga wega kamushango weye akabonekerwa gamushango we namwe nahatigariyo takumano waragahereze so banda mazemba gakira nabanje nagera ngo takiba kandi uwo mugabuzi tukaba ni uwe nkotekereze nukagaruka ukajabure nyamo kagiri so nabanje agera ngo umugabuzo mukuru takubaza kandi kubana we yayiba mbeno nugwo muramwa ogutantwenda tubuze nawe akakiko kishengero aka the presidential affairs committee kandi keta abantu abakubuza ntubuza vice president nakurebeka kato mishoga kakikwaka prime minister nare kurebeka yata kanshi na speaker na wamabati kagatwire hata nakurebeka ta omishogo mucyara ho na MP wa Jumani uko mu West Nile somewhere there nuho turayiburize umwanya kugura tubasikire nzagaraka turebe ebigambo bya Ebya Kainerugaba ugambira abantu ngo bakumwanga nabije kuterwa umuntu gwabo busha bariyo naba heading for a big disappointment abo kuba nakuzombegire bishe nka president wa Uganda tatugambire ndiyari no kwarakikore omustudios nyine abagenyi nyine umwe mushabe gashomo ubwo mani cy'umukuru wa NRM arikiko rwa deko rwa Kiruhura nabwo ni kansara we gombora ya Kenshonga district ya Kiruhura kandi ni educationist in Nishimero yo kwita kita junior school nyine umwe metro nawe John ugu nika kensa wa NRM ibya NRM nabikunda kandi nabigamba nyine umwe ndi yabitunga Kenneth intuga yakazo na hagire ikigombe cha ANT kandi na coordinating mu kazo umwamera ni to Godfrey gasho mu meta half card yabaratungiraho akakweyongeraho ndwenda kubakira abantu bitumwe na finally turi ya Star Times channel yitu nebena nkaga na munano mwe bari kutugumisereza nzaganira inshongezi gashomo abantu bahe ndamisyo omusekendizi 10 ebare tekoza program wazi nabari kureba SkyTV izina bigashomo shawe emran jeno secretary wa Kiruhura district
kandi mukoreka district council n'ijokere gomora yakashonga mushangiye kuri yakirhora aramutse abateba abaturiye hanga no mani mwe bari kutereba no kutora tegeza cyane ibyo twenda kanira ni John abantu bete bo bari kutembura ni finally we have made a big step. Yes, congratulations SkyTv na director bakashaba, of course na staff and management in Vienna, because it is a very smooth journey really. TV nyingi tuzokuchara okora breakthrough nkejo mbwira buke. I am a media person, konka haroho TV is atandikire ene takatandikire 3 years ago tuzikagira start time, so nyenda kubatabarucha kandi umuringo ngugumwe nyenda kubereketerenda mucyo rwa kasese tutungire nzura kwezi kwa kasatu kuchira kugira nzura okuba no manyitwe ntukira kusarura January na February kasese ntuhinga ebichori na pamba ebichori ntukira kusarura mu kubanza kandi pamba niyo kwa kabiri, so kwa kasatu mu biro bwingi ntwate abantu bita abahingi mbaba takitegurire season ikwiza konka empinda hinduka yobwira ni yejo emzure tabikire no kwezi kwa kabiri kutaka hoire abantu abali okumwe mburesinge nzurenu mugire kimwata mwitaka kandi ni congratulatinga Emmanuel Omoding omperuka han 2 weeks ago ngaji yo nagambire nyine biduka konka yesterday tumreceive ngire kurunje ha kitebe cyukuri cya NRM plot 10 cha Dondo Road kusaininga memorandum of understanding nali enkoragana hagati eye na pate kanaja kubali member wetu naja kuba na staff mukokasi zeitu tumukongratulatinga really Mumwesibira hamangwa tkalu wetu kwa naise wenka kakozere memorandum of understanding naise oyabera independent na akaine memorandum of understanding na NRM of course abantu chikoleka kali kanagambire Africans are so emotive, especially during times of death. Abantu abenji bakamusumbusa kugira ngo akafirwise na nyina in a tragic manner. Ondia kutunga abantu bahenda musyo. Webare ntebe kanisa onchereze ntangirire batahi banje abashikiraha n'abatukurikirize n'abarukoreba SkyTv onchereze Najo mumtangira. Namutangira no wako baryombi wesuba ntebe kanisa program n'abakoreba SkyTv na mnonga abantu banje bakazo nyine n'abakiruhura bona TV jiburiyo mar kugireba buzimazima tumwe bari kutwegitaho mwe bari kuteko musinja hari Uganda kwa mwana muri TV ntibanu twega bengi rahanga no wamani niza kubeyongera God abantu bahenda musyo ibyo kubanza cyane nanjye ndakusimaranga okwiho twatanduka aha SkyTv yenda kutabatse buwazi okutembura aha yenda kutabatse rwanyoshozi bakashaba kuri sofa kuba umusheja w'amazi akaremeraho akanite ntunguka pano bise bagenzi banje n'abatangeja abaturire Radio 5 ni baramutya abakutireba SkyTv ni mwana abatangeja n'abaramutya gashomu nakwishirizo hindure ate irizina ndenda kubatayo mugabe mukomboza yona nyeta half card andi n'ikintu kitashiri mutsteje matu kandi mutirebe tani utekateko tombe kihanga yitumwe bari no kata kena John enganzi hanga vice president speaker of parliament minister wa East Africa Kadaga bona bashimukure ko mishoboka kiko almost agent government yona ira under investigation tukaika ututa webere muno scandals edachiki scandals omahanga mengi obuche bwayo nubuso kugenda n'ubuyongera bukarga mu kintu cyangwa ngo 2017 tukaroraho scandal yabera president wa South Korea Park Geun-hye kugira ngo akaresivinga sente miliyoni 8.9 za dola kuriga aha mukungu wo wa Samsung echo cyaletera okumuhamu obwesije nka president
Kuzi cyo kujya kujya kubahakana rwo mu Uganda hano ubwo sije bwa mu ihwa mu ka president bagaraka bamusuba bamuto muchome myaka 25 president uyizire ijam hapadon noli wa Samsung nawe li last December na bamuhire pardon tukarora nkandala scandal ya Jacob Zuma, the first Zulu president of South Africa. Nawe kurinovating enzu when kurinovating enzu ya milioni za dola milioni 20 za pound milioni 16 za pound milioni 20 za dola very small money with the Antwerp and so many other scandals. Milioni 20 za dola sense ndio a level ya president civil was sentence na hand scandals mu US of course tukaroraho adwambuza ngo scandal ya president scandal ya President Nixon the first president wo kurekura ya Watergate kandi ugicengo scandal ya Watergate complex yabereye headquarter ya Democrats kandi we akali mu wa Republican yasindika abantu batanu kuibe handiko no kutayo listening devices ya bule televiziyo yacha ubira ya resigning no of course santaru atanu yo kuibe handiko register ma membazi Anthony na batuka munana now okutana bakuboza FDC now scandals umumahanga mengi a small scandal neso kurigera public outcry neso kurigamo ikintu cyangwa muno kikargaho no kutwara ubuyembezi kutwara na president so nicho a scandal ya mabati no kugira ngo hano muri Uganda ubusumo wingi nubukira kuba detached from the presidency obusumo wingi Uganda kezi nubukira kuba butayineka kwate kingi na head of state kuka scandal nari matina kumwimvorovino kumugabo ati first of all nyenda kwa amabata gatumye tugambaho John no hari n'urukizo rwo mugongo ukome kwakataka kumu akaja ati nanyi cyo kumanya president Rwenzori sub-region who would dare to do that yes Rwenzori sub-region Toro sub-region na Nkole sub-region tugamba na Western Uganda taine MP nomo taine minister nomo na leader nomo owarigire kwata amabata ako nzasa ndagakigezi Nkole sub-region district 12 Toro sub-region na Rwenzori kasese haine muntu agire muri ebi amabati gano nyoni ntekereza umutekerezo kwanje nitekereza ngo musango no musaraba gusemiri kwetwekwa Dr. Mary Goretti Kitutu PhD holder habata semiriye kwetwekwa musalaba guno ikasemiri kwetwekwa musalaba guno amabati gano office of the prime minister bahalmo amabati gasemiri kugabo mu ihanga ryo ne mutwaro munana uwe akakora requisition ya mabati emitwale 212 requisition yakoze rweye abantu abagireyo banu kwihaya mabati list abantu abagambire hariho gusuma hariho na mabati ga OPM gari mugaguzubwa omurana misirwa bakarigera ha mabati ga Karamoja eki yakozere yaja omu ofisiye yeye hariyo obujurizi bwa delivery notes naki okureka abantu bona abarayire omu ofisiye amabati so kwa mugero baraha ya Mary Goretti Kitutu akajihandika biro byokweze bisatu byo kwa 2023 yo kusaba amabati aga mobilization exercise ya Karachuna no bakatora soras abasuma bente abakwenda kuburgamu konka nbenda kusetolinga yagira ati nyine mobilization exercise Mungu amabati gano buri family nija kubaha amabati 8 umuntu oba yombeche permanent place arije kugumana y'ivente na kapiripiriti mana paka nankai ebiro bisatu byo kwa kabiri ilise yero no gambe ejo eyero vice president nacho abandi bakatungaza ale as May last year ekikumanisa kwa amabati gabatungire tidaliga Karamoja aga gore Kitutu so hatuwe ikigenderwa cyo kikakiri cyo kuoreka ngo no munagire mu kitimba
konka kahalo na abandi baratungira amabati let me also make sure buri umwe wena minister that wena buri umwe wena msije ezero, and I think that was a very bad spirit. Minister Chitutu asembilire ko yakora umusaraba gwe haboko first of all today omukachiko bwari bucya yiza agira ati amusore amabati ganu nkatinda hawirwe nini ngebuzo umuntu yahandikire baro nasaba amabati ganu bagagura akana yende uhabuzi kurugo now minister goro bagizire ngo amabati ganu ngugani mu muzimu these iron sheets are evil ngureka ge hakiduke ate hagani kandi minister kaseija uwa bagambira amazimu abazira tamabati gano ubugacyo umugomba wabyaje tinkumanya nani ukagasanga muna bwo cyo gukora speaker y'abakiriya yagira ati nkasanga jya bukedia narora mabati digetora turu mutawuni zigine mukama wako hata nanyo nagira mukambeha amasomero kuko amasomero ga government so Kitutu wasibiriri kweko musalaba ko ari cyo gutabana so kaseija nanda kutugira ngo amabati oyega kazayo ngo ku baruni y'abachina yahabira umwami piye ruya gasingi gasho ebintu bihanga kwato umuringo guri ngo kuzana. This is characteristic of energy, is it not? Ijino gura energy nga ne individuals tukarita pateyo na kweka ne individuals umuntu cyara kuri dekahicho musharabu kutuijaha tukorwa cyo kashina kuruga cyo gura tukaroti ikitwa kugamba abantu representing abantu abona buri umwe n'ikiko cy'imuru n'ikitano amuteka sa program iki kintu ki atenze sasa na makabantu tutokiye wainari kunkayo tukamaze mukari bagayanga ihangoreba ngo akokuza taronje amabatago bagabire no turi ko negera gakagawe bravo na 5 yo kwa kabiri hamwe n'ibiri umunani abantu babaza umbonaza y'amabata bakagatwara amabata rero mahango gari y'amabata gagija yo namna ibati yageja rota mnana rikaradi ni bata kwa present nyingi wakutava ibati kana mabata gawe government kuza Karamoja wagamba Karamoja ni mpora naje na kunyinyi mnono Karamoja tukantigireba tukantara abantu bakubena bakaba no bitwenjara ureba kakikuru nakazaho nakakaba ureba umwana w'intu cyo imyaka 12 na girenjara akakaba hatuteka umuntu kwasa kweme njimasa abatwira amabati watwira ibati no kunga bamuhanga batwara akatara kubushicayo njimasa abantu abashyicaye ikicaye cy'ibita mbene na kumpanga munonga twantara abantu ko bafire no kubabire no kubeneye so tshasha munonga utatwira ibati unye kunga kabushicayo nabuto bupire manje nabuto baraputira bukafagira bifite ezo zikafasha mbene tshasha munonga ukata kwa tikitaye nari mukapati kwega tikite umuntu cyara kuri jone cyara kuri n'ikintu cya jone gashume cyenda kuri n'ikintu cyane nundi cyara kuri nabone ngiye tunge cyara kuri two kwita anti none ine hagari bamatkata mushamu kayi n'ibintu kwa kambwe hati umuntu no kuri ikintu so hati government cyane ndakoreka amawata prime minister vice president speaker bona magambo mu mabati so government manya government ikikonshemeza munonga president teine aharputahiramo kureka natanga abantu abakora nabo kandi abantu bakora permanent pension nawe wata permanent pension buhoba kubukika after 5 years prime minister wizire speaker wizire wa planning na masasi wa planning kunde bicha statement za agambura amazi najya tukashakare cyushyemuzi akashakare cyembuze n'ikindi amabati gacyembuze n'ikembuze hato uhura wagira na kumpango mnonga kuri umuntu wakwe na planning iri hanga na Tom Raini wari minister of planning na mukamozi finance minister ugira ngiba kona haruri ushanga n'abasuje muterese konka nyenda kwagamba ngo abakutera SkyTv kwagamba ngo ebyana byabo ihanga cyo ako president Museveni tarum katigeze cyara akore nyote minka benye n'abantu abo sitwe no kuzuhura mbwendo rabo abantu bo nabashuma tbisinsi konka kuba bakabuza hanga kanafa na nabyomwe yagira tension na biriano yagira tension yo kuyireho abantu basisire abantu babo kwita abahereza bawe ahanga yagira tuhumura hakirho kanana akashanje akatakira mire ba ranga wenemi ko inchimaisa ngo ena n'abakore nabo twakutangira prime minister tukazana minister tukazana habandi ko nkati nk'abandi
nka jo no kyatigambira abo in clean hands aho kwasa kurwanya ihangire gasho mutwere omuntu ni minister tiyashaba amabati ngo nandagatwara abantu kuyaba yaho yatungese umukuru mu office ya prime minister je yakiri amabati kuyaba yaho imodoka leta amabati agazombuka none ndakoresha amutoza program abantu abo ari cyo kwita lobbying hati ngakasejo ayizinwe nabo usho kwizene gikora munya atunkomuntu yagamba atunkomuntu yagamba atyo ntwa twamuha no gura wa mudawutinga yaba nasaba Muhammad gaine ubwo minister na rayo kurindiha na plan minister of finance and planning and economic development babshomere bintu yo hanga bana mwanya mudeniza PhD n'ibindi bakagansa gukora ihangeri ku developinga iwo shiki ba kwacyona mwisho kandi batijya ngo resolve utamanya kiragiro tijye kwiho mushanga ati nyango ukuntu kuyirwana konka abantu bo bintu mushanga bakama bati uno wemera hatu wande teresuma rakatumwa tinkubuza ntoshaka tumwikata hi esuma yuha nakitwarada so abantu binone challenge gasho haraho ikintu kigezo a government because tubent fana aba police abahanguto yari gituga cyo mutwaro tubent fana abahababi ba prosecutor ba state attorney bayasha bimutwaro 20 hati twine kurimu abantu abakushitama mu cabinet ntwenda president cyarakora nojya gutegezo cy'amani nyanda kugambira president cyo kwa kintu nambwe izo benda kumanyishasha ko nareba Dr. Kituto na shawo college obwemera umukachiko akaka president party akakoza kubabuza yakemera yataba batega kafati nkaba misguided nareba umuntu n'ubwegisewe na Dr. Ene akaba misguided mwa bati yagatoko gahendero wanyina wabanyanya mwakomanya gahendero no nkashobora koma manya nakoreka the same government mukakomanya na minister ati nyamuteka sa program nakurambuze ongire utabanta bibire bo batsondorozi bo akwa batsondorozi state house at corruption ya state house mwinje mayisazi wera zwatu n'abashuma barikwiba ko katwini y'ubundo mpondo wo batsondorozi abibira byo mu government it is the same government na yeto zabo shomwe kagira iteka bakwata yabatom parliament ikikuza kuri atocyo bwana government teka huye mwanya enda mu nekero president byo ni yeto zabo ateka bakwata ikabareta ikabatamushana so tokagira mu government nebyo huye na yerekero kwa ndiye bitunga yes abakutegatekwa ngo bakabuzabuze bintu bari mu government abako bacondozaho ni parliament ni government ege exercise bakwita self fumigation enaremu nga government bariyo nibeyonja webare tubahe mikono webare mwenu mbagira ngo esegu yenyegano ne honoro muno hata gaso mnaenda na hono kemenwa na mtahiwe yaha John konka bambe batakumanya n'icyo kibariyo nubagamba ho bundi gambiro wano yemero kagira gaso muyagira ati hagire cyabo hoto kabasa kuvunana president ninganyewe nko kundi yo wa ANT hagira ekinasobyo mu ANT notachobize mu izina lya muntu konka yinde kunyeta akangira ate icyo kitukozurota mbwebwe bembeze so wori nyine kagasomu tabanu wawe yantemente yawe kitega wagumuho na menore nyine ka afiri nuko kuteka teka ikigambo ni cyangwa ejo tikiri cyo no bori nyine ka atarukumanya cyo gukora nyine ka kwasire no ryo mweremo tebekana sa program n'abarukoreba SkyTv amabati gono kugiberwe agibere noa nakora nko kano mu government yo ntira nimbagambera ngo efirete yo ne bagwetyo Jonathan kundo kubaga umvugo na iza kuchumanya yatari kuchumanya wabo kubara abene bari just stop kopa aine kumanya uno mu Uganda mu arosa ida abantu bari kubaga so bo bamba manyoko arbomuze atseje wargaha amtebekana sa program wargaha noza kusanga mu rubucha zona babagire so icyo yatari kucumanya ninga yatari kureba tukareka concept efire twe bagwetyo bagwetyo kandi mwende gaburwetyo so niyo government ya NRM abatekire benyinabo abakubenu bihurira abanya Uganda
fune ki barukwetaga bajabura niho benye n'abashuma abarukubirira amahega bitakahira aha kuba wanosanga prime minister nabanja arukwiba amabati umusafiri arukwiba amabati ukasanga minister wa Karamoja amabati nagahanyina na munyanya ati mwireko muze kuguza wanosanga minister wa finance Matia Kasiza mamweta Kaseija imenuko muri kumweta Kaseija tentuma ngo Kasiza tanta na fero so ubwo nawo n'umusuma runkunka kuba wagize ngwe akagareba mu mbuga nigatambura ngo hatagarana n'umustoha yeyi gakatiyebwa mu umustoha ejo so hatiza kugira umuntu warwenka minister nangwa nibatino kuswara abandi kwemerera kaje tunyoka garu mu mbuga yanje mu ngeruki ente Bowazi abatunji bente ninga batunji bembuzi wasange embuzo mu rugo rwawe utakujimanya ningo mu kizu cyawe cyembuzi n'obuzi no kurangisa n'urangisa noza na polisi abo bona ko barebera amabati garyo wabo bataro kugamanya higaraga bakarangisa nkai bakarapotinga nkai so tuine kwiha mu ruhuzyo wanje ntwire ningambera abanya-Uganda minister wa finance yes akashanga intowe yo mu kibuga yes tiyafa yo kugirangiza yagira ati mu kibaga tugiriye ingaji twara mu Katare yagiguza hata ubwo naro minister ki akagereka mukebine yemo yemera muzo kandi yo hiya yemera muzawe yaroneka kaganga wacha tegereza so abarebe ba SkyTv n'abahurikirize nyenda kubagambira ibigambo bibiri ecyo kubanza twine government konka government yitwine twira nimbagambira ngo ekabanza yatunyunya mu sagama keri gira hasagama yaza ha musokoro hatu musigarizo kugwa ahita kamukafa mukaho aha bwaki ningambe no wano oreba embera y'abantu ba Karamoja eyibabiye barumu nanka gasomunwa yakigamba ho jaha omazimu umuntu ari kubasa kurumira rwihange to kubasa kwemerera katwara amabatago echa kandi mutebekanisa program yakugera ngo aba basigara bona bagambo mu mabati tabaragibire amabati agabuza buzibu naga goreti chitutu abasigara bona they can explain away amabata ekizibe kitwine mutebekana program ntekateka ngo buno yetanka ba John kabata ari kumana kibine gamba aha bwakini ingamba ndi yahentekateka borekere wanogira ngo bariya bakatwara amabati ago batwire tugogaraga aga minister kitutagaruka agiyabira yine twata kandi nababa ogwa barukoreza ngo bakagasaba yagira ngo kitutu kuyarebere bamugoma yashoboza list y'abantu baratwira amabati kutabijya ngo bakagiba boko batarebeka boko barabe bataragibire ecyayine kwebuza kuba reba bataragibire ahwace batagamba umuhanda gwenye no gushyikire ogubagihiremo ahwace bagira ngo bakagarebaho ngatambura ahagati y'umuhanda ninga bagareberaho mu mbuga rero bayakira batwara so tuturkwetaga ruguzwe rwa ba John nabatahibeye no kwiza kubiha abantu finally prime minister nabanja kagera ngo kurge nkumibenena atahana rumunzu y'amategura mbwe namabata garkwera gensi ni nakabanandagaje hata nanimo abanya-Uganda barukora TV je n'abahurikirize mwebuze kayabira yine eyamategura kandi gwakikirira cyo kugatwara akajya nagatwara abantu abanaku yabarukujwekera reka ngambere amashomero gahamarwaro n'abantu inshobero abanakumu omwame Bowazi na nabareba SkyTv nyenda ngutwicereze ninga twangi ngo government ya NRM n'abashuma ndio ni kigarukamo umukamera n'abashuma runkunku de kamera winiye yes n'abashuma runkunku no ba kangambere Bowazi twakutwara imyaka nkene akwati nyendo bazotandikire ebyizirene bibaho yes ebyizirene bibaho no kuba kutwara sente ne wano tugambara ko ukutubenta Rwanda sa aba muhanda ba police ko barkwiba mutwaro hatwina barkwiba amabate twina barkwiba za billion na billions ze sente ubwo guyanagamba hangu ngo miliyoni 2 na za dola ngo ninje wamubuza wona basa kubatakazire bahoga no kuzikwata atakazikwata konka nagira ngo ninche uriwe ahubwo kugira nguwe nayenda asiga master ekinto kinezo ecyo tutarize kwiceza nk'abanya-Uganda parliament ihanga iyo nenda kuruma bureka binga minister na Muganza
nobu akiri ahantebe hate kwasire mba minister oyina amasiko mu parliament egi ne kutwira y'amazima yabaye boazi nawe kutureba SkyTv ikibazo cyawe kijya ngo parliament neza kutwihirayo amazima yashuma hati parliament eg okuyatwire na muganza na naba niyo kubacenjora parliament eg nayo hope for bataka kurebera ukuru okoruwo ukazaruwo ukakomuka kare tutakarebera parliament government eg ijete ekaijo mu yobishire nyishime kubiri ntamu kuturaba twakwatsire mbundu tutaretsirwe karuru omanyo kutuyizire tarabasize kugumisereza mutuzo mu karuru tusinge natusingo tutegereza kandi akaruru nkibanki manyisa ngo tukatutene mutuma bwo kugumisereza ekiri kumanyisa kinini kwizira okoreta government tukagetera contract kutwagetera contract tuija edwara yagumane kura okusya ha stage yo kureba parliament yo kushunuka ngwe kwata bashuma umushuma arakwatsa umushuma mugenzu parliament yo kushunuka ngwe kwata bashuma umushuma arakwatsa umushuma mugenzu godo ya camera ya live television yes umushuma arakwatsa umushuma mugenzu twazitire parliament yitu ya Uganda imbere tutakwirize kwikangana bamabati gensene nicyo kutangaza okura ngo erizo parliament yashitama nari nyumwazyo nari nyumaho bari nubagamba abatubira mabati manya buri umuntu wena government egine mbamwe ensugo yoshomankuzi ninye nango utandikire ko leta aratandikire mbasirikaro bene bakwata contract omukukwata amatawuni because ko batera mbarara abantu hayina be bakwata babagane bizimo muri mbarara nembo baje byara no shoti nyuko bagambe bo no shoti niyo nyiziroche ndambo masarisi na sipina harumuna corruption biza igitabo cya mukuru yanga atya mukuru yanga n'ikisabone cy'itu nizo tukishona akacana ikirito wachetegeza so tandikira ahantandukwa abantu umuntu waburijo batongera sente zentana zikagaruka inoti zaragarikiriye zarabona bakagare za nwadizi zari hateza za operation urijo cyari ygemyoka nyogo ntukundi bekanukagamba tere program ya government asente zabo zinda kwatsiro ingaro zanjye zinizera aha koko kuburishesha yitasesere wengo warira asente za government kuririmka izoba naenda kwehakana government kiryambo ziheze nariye mukamanje ngodo gumuzamo so eji cyamabati tikirikisya parliament danje kuchondoza parliament ine chondoza ine CCF parliament kachondoza na muganza parliament kachondoza ndaguru iyo muchondoza bakoraki ine holding executive to account ira karyitu kabanyeganda riyono ruhurwa kurabira mu parliament nyone habuncho tino maso mbona kate kagasho mugo kakamujya ngo ayikanzu ya producer amukwata reba size ya gasho muno kwa kwingana umuntu yugutsi umuntu yugutsi ne kazi yatumshum wachetegereza so hate parliament to fayine parliament yugutsi teine arawense motoka emshara no bakusibana begabira nibeyongeza sente no bakusiba obsente bwa bakujya ngo bagarere mbiyara baze kurambire guceka byabo n'ababunyabanya barije kubongera hati nkogo no mugira of course manyaba hati abantu bakutaka kiko nka parliament ujye ngo icondo z'abashuma already no gukora sentence bari abibire sente za government
okushitama kukunka no kushoza sente za government ngo bariyo no bacondoza sitting allowance gode haro icyo kushobera nojya winji basika minister planninga kuyo mabati gensene ni minister yes government yiti ya NRM kimwe cyayikoreka sha kubera nabasa kwemerera umuntu akayibembeho izuba hwende babara miliyoni 8 umuntu atine nshoni ngwembe banegura miliyoni 8 dirika shoma bati manye government yiti ntuya ka revenge tonto basa kwibembeho embeba bagamba kuvura America za kuchondoza gode reka ku zichondoza reka kutondoza hata nizichondoza chembebezo Boaz reka kuteka tegeza abantu azife mbeba kandi za kufuga Boaz umukibera bazwenjuye mu 8 Boaz za kuchondoza kuzigeze siza hembazi mbazugura America Boaz unhoba kuzirisiza haba kintu cyo kure cyo shime kwano gisiza kwa kuri kugira ngo nogeze sa ukuzaha ahakwezi icyo ni ikintu cy'ikire no bakora biba sente za government umuganda tukatstine nibo tichikwetegesa mu laboratory now one umuntu najya mana note kokura science atinyenda kubuza tutagire kuzahare owakigambe ni minister wa science and innovation Dr. Monica Musenero ogwe ni expert Musenero naza kushoma akashomera hambe za America nakashomeza zo mu Uganda naza kuba expert umumbeba akakugukira haza America god wewe gasho yes yo arutera sakobora ntakwe nabwo mu tevarizing tubite kuri na sima wagenzi banje bagana yes nyenda kwikizana nemo iki kintu kikozwe ikintu kirungi kwikizana ahatako kucyakana ukagana kitari nonga twacika buryo umwe hati tubatakora service donation mwenyina kubuza government twaza origin ya government yoko tuzameka na government zindi abakunda ko bakatira baramuna mu base wa higuru na mushanga skala na tuzirepo ijuko za South Africa jo yana introduction ya tagamo South Africa na baronda karuru kariya demokrasi yawe rwa higuru tubaretse mu muntu tubaretse we ko kana bija bakamu bakora manyanga ngo n'umuntu icyo government yo kuyisha no kuyabaho nango no kubizireke upango bw'umuntu to kwasa kuhindura hatu twajya government gutaretse mu government gino hatu wabuza umwana wanjye yapto orkweta komita kanwa na coordinating arwe nkabo umusomo wambuza mukamawe wakutura nawe akarwa mu government tomu kana yati n'umurundi ngo hatu god washinze go gitera na cyo gakitaho hati twachasha kumtera sa program akanga nyina gambaho taruto zo mu government tomu kandi twatugambe ekembewa mwenshi mbeva katumanya kateche kushishiki bakanye mango imbewa bachituma god hati mu kwati basanga ngo takagiye ngo ujode abandi bagikwata na muri na kamilio za zero ndio unaweza hizo kutumka tena nini bwana unani mwana kitu agira kumesha wewe gasho vejo point katugire Vamos a program ati so oinamas con parliament neza kutwira icene kikire ati nyowe nintekereza ngo ishu ya mabati OPM etahane gaba relief items since time immemorial ishu ya mabati izira habo nsonga ibiri number 1 kusanga ngo gabega ga Karamoja but also number 2 kusanga ngo naga turayo gakagaremere kuba distributed kandi gan aga Karamoja gayankwa kwibo Karamoja ine special Karamoja ni nko witu usongora ine historical imbalances ezabeire hamyami ejebiri nico korora abantu batachinga a lot of emotions to those issues rukumu rwenda na 5 Karamoja kaine ente milioni 5 million kato as early as 1945 na mbuzi milioni 2 sasa yakozwe abajungu ojicho musazi mu Uganda twine ente milioni 14 na mbuzi milioni 7 Chiruhura I think eri milioni nkasatu na amene mtwaro nkasatu na 815 Chiruhura na kazo if I remember very well now abajungu bakwata basindika veterinary officer umujungu
okujayo papasire okudistokinga nale kuchendeza entezo haba ensonga ibiri okuchendeza entezo haba ensonga yokubanza Karamoja rede bakaba mazire kumanya ngo hariyo minerals nyingi ebyamaguzi byo mwitaka. Number 2 bakana bende babiha hante babagarira hakuhinga habo kuba ebintu ebingi ebihingwa ebingi nibo bayemba exportinga ka raw materials kuchira ebintu byabemba rugo mundi and indeed process ejo yakorwa by 1948 and abakaramoja ntezatanika okufana okwitwa kujya kuka hata kugambira actually by 1986 government ejo power Karamoja kaine ntezitakurenga mtwale 50,000 most parts itaka zabo ga mataka gabo ga malisizo ga forwa game reserves Matheniko game reserve Mount Moroto game reserve Pian game reserve and then Bokora game reserve Bachwa game reserve same thing in 1952 Queen Elizabeth yatahamu Queen Elizabeth square miles rusanzu 95 zukurika almost emitwali 10 ya acres rekatweibwa irisuzo just because abajungu bakane benda ubone bakane bagorufayinga a pack than a human being kukoraho murumugo barete ndwara yo mubyamo ecupa ze ndwara zino basito mu maize agente zigabene ganywa ente zafa zahwaho ntukorora 1953-54 abasongora batarakira za shema mbaza za churuhura basaiba nabaja panyamuru okusumba umuntu kusanga umuntu yabinete 12 hata umusumba umuntu panyamuru bizire bagarka recently nkaga na munana kinana na mukaga musevena bazire kwama so attachment ejo yo kugira ngo amabati ga Karamoja hati umuntu yararga Karamoja nari namanya history ejo nikimukwataho muno because nkukuwabuza amabati amenje ba minister zabamwe really apart from kitutu na rugorobi ba minister bamwe bakagaha amasomo kandi agakargayo yoreka na amasomero agaya hero and I want to believe that it is true but now last day kimwenda kumalizaho nako abantu abakugira ngo abantu bano basimiri kwatubwaho mu kucondoza kusemiri kugira cyo kwakora nabo bashyikire because tosokubo mukuru yihanga ka president Museveni okagira oti aha hotel nanka halo minister nada ku receiving kituga cha $5,000,000 okasinduka kadeti police owachira na probation kumukwata haba $5,000,000 kandi hakijondo minister ngwariyo naguza amabati ibati ruguzirwe bakarugagura emitwaro musanze ni pa iron sheet bakora na special order from Uganda bati okugataho nezi labelings nyina minister Kitutu Dr. PhD no mutabani no mwana wale nyinento bakano bagaguza omutawuno council na misimbo hamitwale 2 amabati gakagare angahi amabati 13 iriyale ningira ngo omumateka bachata prima facie case ogu kujya kutondoza omuyihanga rikwenda kodeka ngo ndwanisa corruption asibiri ko bali harabaju gashom and I think that one is fair enough na bantande ni wanshonge mwekonka wochine chance yo gamba omu government eyo mwaka gwe-2023 awenje minister na bayine access abintu bya government physically kubita moto kayo na bitwara mu constituency why ndera program turiyo mu Africa Uganda iriyo mu Africa na wana abagamba nka bakorga America nabo ibintu kuba kwa WhatsApp ninja hatabarho ninjira hatabarho ko bariya hero Karamu kana vile skando zamo zisente za campaign za fili nchi mu ngira sabiti za campaign batakagira mu office ni moment bazamo byo tukureba kibi mu mansa wa anti Jono ndetse yakaga mbecanje so mbeni ndeba ngwaho ntubatwemerere ndeka sa program niyo nawe nyenda kongera ebitwanta gamuyona nuko mukazi konante konashemeza Dr. Kitutu no yana sho yazonga chikumati yakandika apology yachiga kito yona ni expecting a resign aka stepping aside yana stepping aside yabo mu office ejo abantu bakacondoza bakamaje kugenda umujyo konka twagumata system mazima n'abandi bakamu mutishaje kushaka kutandikira higo kandi mu yejona nishemezo n'ibintu n'inzira sa program kibara gushemeza mnonga no kugira ngo mukama wihanga engaro zizekene mukamiha ngo goronda ubona abakutiba engaro zizekene tu
abantu abatera hagakeka kutondoza ibintu ebyo kugira ngo kajya mu state house na anti-corruption unit yarwo mu state house yagendaga kutondoza ibintu ebyo kandi babimanya niba aterogamero ibatiri ya geja na mnana mawati geja na mnana niba aterogomero mno kandi karade no kwena yati ni kagese ne gatwa kandi abiya pre-quoted geja na mnana niba aterogomero mno no bakuzunga tete hansi y'emtware 5 mbona umuntu wanoshanga nabuzateka we price gejo yo guze kintu ihanga tubaturi challenge panga kuko nyikinaniye n'abantu abo bibira amabati nabo godi cyanaga mu katukazari godi cyanaga parliament hati ne chairing speaker ari mu kono ngonya nakunda report y'ingweze hari naona aza kumana bambara mana gumahiguru ngo bunta kagira cyaje gasho mwagira ngo icyo kushemeza munonga president Museveni we aramwere president Museveni aramwere twatwine ebyo serene bro ina batorukira na sente z'amata bamujwe ya barpe master twatwine sente za chogama twatwine za kapiteni byakutaga twatwine za global fund twatwine ubwarwa RC hati twine amabati ibi bintu byo nane bifa hine kigaruka president wabo ari kirini n'indwara rya rubo konka abantu bakano babakoma konge binde byose rene bifa kandi ari ni cyane atu waza wangambira abo na nyimba secretarist y'abantu abibire bintu abari mu cyomi obana bobwari obana no wari ubugari manya hari mu cyomi na wariyo nabanje sene mpango y'abantu abakire bati abariyo kandi ikintu cyo kureba ikinko mukundiraho dekahereze institutions zikora mu mugwazo parliament korogwayo kote ijo korogwayo obarashanye orabi implicated nari yaroko bagize major recovery tukajya ngo sendezi ubwo katwire billions zitiyazagarura ukora report ya IGG ejo mwa financial yehuye akagaruza zinge akagambo sezi mpango ikinchisha kutofiga mu kagambo sezi zageze congrats not even 10% of what is agarchire on treasury tinkagira mututwine challenge tijini unyana kugamba ko kutiriya waba no kora n'empiti kaza muri gukora nko mu bucari no wene kizo no kwati ngo no emera higine tomdose higine twansi yiki meza higine nirengera muhoro yes president Museveni abantu nyina kugamba rwano sokushanga abantu hakigambo cyese na corruption cage president yana rwana n'abantu ba mumwe naona akaba abantu bamure nati ko kwemera kurgonga shikutomo yahumagiza hatkake hato kuri twasi kimizana yakuze cyakwe cyane n'abashaka yes na chikora kandi nachikora cyane n'abashaka ni ndambo cyane pa mu uramo hatumi kuri aho nyene abantu bona bari implicated bakabiza batira kurizayinga bagire enduko dautinga hetondoza etunge cyamperu abantu batomukoti akora replacement y'abantu babo konkana romuntu yashaba porege takwenda kurizayininga takwenda kurekura ajati mukamota mbinga ajati it was an oversight mwene munde cyenga rikemo intereza yati nakoze kintu iki cyane kuri ka stepping aside so nani namu ikana cyane mpamvu OPM honga just seconds bakomeye abiri OPM honka engineer Ohira Ronek today bora following proceedings of parliament yargayo yagera ati nyowe tinyenda kubagamira amazime kiramba ukimbeho ati the office of the OPM is badly run yagera cabinet ka approvinga 315 billion zogure byo bya Karamoja at my boss the prime minister yakora requisition ya 57 billion atechiro PSST permanent secretary and secretary treasury atechiro wa releasing ezo sente zikaje account yetu billion ibiri zikargaho zagurwa motoka so no soti harumu syndicate of course OPM le coordinating ministries nka 10 haliyo buri wa sente wingi ministry neyenda omuntu owali strong kind ministry ya Karamoja I think ekaberi so hayo mama Karamoja because akari muziri kutereza Karamoja ikiza certain level it was a mistake to remove mama Janet kumuha Karamoja tukamugara education akuri yagumereyo Karamoja epishire halevend yagumereyo kumba mugamba wowe kandi azikuri yagumereyo akanaja kujya muri retere SkyTv irakari abantu turi haruguru wa Makrista Road mutabone yambarara turi mu program y'ishengero nebo rwa 5 ku gashaha zenyini 3 mpaka shaha 5 zicu Mutebekana Sand Boaz wa Mongolia batahibanje mu studios nyina mu Mushabega Shomu turi nawe John Diabutunga Kenneth alini to Godfrey program yeje na Radio 5 live chenda na mwenda katonyeza umushanju fama
iyo radio ntugikunda munonga abo kuba niyo yatuhire ekatusya SkyTv so tukora byona radio 5 niyaguma eri 10 urubango kandi muhunda Kenneth. Yes. Batugizire ngo karishorisho wa government enshongeze nabaza kwatemu. So to aba kube bari abashuma twako batanga tangira. Hona tukabakwata. So araka kiko kishengero haro karishorisho wa government haraka kiko ka State House and Corruption Unity mu office ya president wengani manyatiro investigation zize yarbaju either kurabira nko iso kumanyamaza mawo kugari ona bashuma mbarabaye webare ntebekana anda nimbeta bashuma in quotes because quote niyo kwamye ngo umuntu webare ntebekana sa program n'abakorera ba SkyTV kagasomo ko yagamba yagira ngo arhona nempise zuru kurabira hansi yasiyemeza president akibana gata nawe agasomo nkogwe nka wambuza wamubuza uti nke bintu byanade zibikatambura bita atuno sanga ba coordinator to wako agasomo notangara kwa buri kimwe nakine cyanadizi nayine cya buri kimwe byona buri kimwe so hati tarukurenga harye ico nawe ukora kuteka teka na kugira ngo nubwino kandi karya so ezo nubabu kabagasomo nabandi nawe na tutazokwa kuba nawe namanya nawe kukwa kutambura so umtebekana sa program President Museveni w'Urugamba yesi bet kamyarho nowe arukora igigi niteka ngutaro cyangwa akuba twizere ntureba anti corruption code nawe akaba billion 10 anti corruption code President Museveni we yatireho akacika anti corruption unity nowe yakatire akacika konka tubanze twebuze ebintu byone byizire nibura ebintu mu Uganda bizire ni byiba abantu bari kubyiba akacika ko karukuzeka bakorreke hariho umuntu gutwarebero bagize ngo sente zo zigarure hakuba nkareba haji muhwezi yarigeza global fund hamwe na Aris Kaboyo muramu wa President Museveni bakagarura zinga mabagambere zivenare muzitugamberezi bagarire billion ze sente Jemu zitarasingirwa mushanga utebekana sa program kiryo no record abo katere mbunu nguno mushuma akaziba yazutwara nyabitunga ninjyo yetebekanise nabaro yabawe nebuzima Jemu zitakasingwa gamushango tugura musingire konko byazuye mu kodi akagira tito butabentu rwana imemukamurike so ekiro kumenyisa mutebekana sa program n'abari kutureba akabuza buza nyenda ngo bamanye nyenda ecyo menya mutebekana sa program waboye nabana sogora akayi n'umuntu kana za kumugara kamayi yabirari ukurwana kwe kugenda misho bakari babuza mushango kwate no kurwana nari bakari babuza sente good so ko reba bintu babuza sente okurwana kana kwizira nkai so ekiro kumenyisa ngo munye mu Uganda wabo ino munyabuzare wabaryo mu government haza yarwanire note ko akore cyo ugire kandi kawagamba muramu wa president ecyo rukwenda kakajya yo muchomeka akazigarura sente kubahereze kumuhereze imyaka yatarize gukora mu government imyaka keta kahwiri President Museveni yamuhunwa imyaka 10 akajimara tarajhereze ecyo rukugamba wo tarukucumanya President Museveni sente za government 2007 mpurikiriza obwana ugamba nampo na kiwe emicho ya kurota jireta kunwe boreshere Kenneth katwetegereza na no vulgarizing katwetegereza na abantu bariyumba turura kandi bariyumba tureba yes omukazi warugambaho emyaka iyo yabashwerirwe ubutaza mu office akajimara tarajereza kana habura umwaka gumu kandi senta kashashura kandi akashaba n'iki akana habura umwaka gumu Ars Kaboyo okugaruka mu office President Museveni yagaruka yamuhereza ki umurumu akana habura umwaka kurugari yaje hate wota kucumanya apana imano choma cha kugwira 2007-2021 ni miaka mu nyambogwe michiyo wabatagereta 14 years ikoti negera ngo obuya nagamba nampo name no we have to inform the public so gumuza mu Kenneth konka icyo cyabakiriya so nitebekana sa program twizire ntukireba ngo umuntu yari ya sente za government kahinduka kabetemere so wano okoro mu government oyinobugabe kuruga kwihe sente okazitwara okazirya atine nara kukwate kiryo no recording ato wano reba nanka ogogu speaker with
teka speaker w'isengero rya government w'isengero ry'ihanga Uganda kusanga nawe nakujya ngo amabati akakora ki akagatwara akajya mu karanagabura burumuri buke akaranagabura burumuri buke diyangiye torora gati tingumanyaga kareto umuyaga kuzo mu weyo mu mbuga tingumanyaga gakareto kintu cye cyagaresere so tuyikereze ninga twange John no murasiga master by the way mbagira ngo mwinaza yango mukunda hati nyowe nimbasa kuba ninkunda government yanyu kugigambira amazuma ko kimwe muri yabinazi bayo iba barkwetwara mu numwenda mugambere government ejo ahabwe bebe barukugira bat god ebe barukora so tuyikereze ninga twango mukuru Bowazi ngo government ya president Museveni ekozere cyangu kusoroza sento mbajya Uganda umwanya go garuka kubakora bo bakazirye god nogera ngo mumbere wo harho orukura inechwaro orukura ineshoni arukwatuho wiche n'ikusigwa government koza to bushomanguzo buri yarevo itwe takarebire abanene bona bagambo prime minister speaker vice president ibyo tutinka government itatinka kibuni campaign Stwachine sho mukawireba nantezire kukigambo nti stwachine sho because no sera ubwo nugoda rugamba nugoda rugamba atari minister atari MP you don't know bagasho mu work feeling ari mu government ubwo cancer we nariya nahurira kubi n'indiya nawe nawe mpitse yo mu office ya umusifite ya kibu buri kimwe n'ikitwara nawe no mu kaze n'ikitibu ukana nawe batero mu kumujisa mu room kamwe so umuntu wena government yitubura umuntu wena bakwereza office no siroti abantu bineteka yo kumanguka kari akasini ubuyo bafite mu office baba bafitamo okwereza akasimo kweso wirobo okweyihaho obukene okararaje kwetera umucucu okarara hoje nyenza kare government okibaje mu office okagumana ogize kandi okagumana ogize bayo government abo bantu bakutegeka government abakora ibintu ababona bakwemerera government ababona bo bashikize government eji akusharitse kwasimba munonga abo bano batkumira ngo bimeze kustije imyaka 38 go no mukugamba kwawe nandi bitunga no shote mbere nimbi kunka abanyeganda kabatakoreka mutuma muri kan shote bine busharize vuba asiba koreki yo katarumbera mbi sente zaje kandi mushaho bari ezere zintu zigama mu neza government kuzira ziza government zo biyo mushoro nyozi ezinko heza nizibhereza nibazindeka zibhereza kunkeza nje tenezi batuye abo kwana nazibhereza tinyine matsuko kujya mu bija kunja kushanga mbazo marwaro ndiko kuzo private ngarike ntunda kunyine ngura kabazi tinyine matsuko kujya mu bija kushanga mwana nje on primary na second nza kutunda akabuzi kanje nishomizo mwana nje kai umwishomero tinyine matsuko kujya mu bija kwara gatengu tindi kwabamu izo sente zabo nija ari bantu bakora ko na torashinye ku mitano ndibandetera umutoro n'ishwe so sente zibibire nezabo niyo zanje ndi hana kuyanje ekikuru no kweba president Museveni niyo yampo busingi nakabuzi kanje tubakatwara eziba tuire zoha ezabo so tinyine kurara kubikunda kugira ngo ningamba ko ino busaza ko bari mu SkyTv irakariya abantu turi harugutorwa Macrista Road irakariyitu iri abantu nduganira nshonga nguru mu ihanga inshonga y'icihagaro skando y'amabati mu office ya prime minister kakatwendere nshonga eji tuzeho no break gasho muturu kendera no habura ba ministers abazo mu mishoga kakikwishingiro bakora iki buri muntu apologize nawe ukina kwenda ndata program noreba icyo tutangaje cyabo kuko twashuma down hasitenka yangatarije kandi abantu bajya ngo nyonyeze kwi umanywa wabatabona arumuntu uketa vote ko yangatarije yago tarije ha corruption cyikubi akara ajyanye kugamba ko kwita vote controller
Mwenye kwa kansa wayo tulibire kanya ta controlling vuto one comparing na minister ati bana shobora comparison ni wakora na huaji minister of vote control ata no is kashi na bana ino vote ya controlling no kuza district arawa controlling the votes na no kuza chairman wa C1 na wene senza controlling 25% ya C1 iwahora ho yemerero takekanya minister ikoze cyeshe mfanye kwa ezigira markazi kozire ezigira district zikozire icyo twenka afuteri omugombi bitu na futuro kora mishika abana bagamo bakarwanda senze za mugisha mu ntwaro n'abandi ko na evyo buzo mu kanso no buzo mu kanso yacu asire turu kandi kazakoreza Kanuza coordinating. Kanuza kuretse kanzo zasingira kabiri. Uko ndakintu rwo rutwagura mutuka. Esa nzoza kuretse kwa buryo mugaro utakushashura. Tikishashire shingana. Abiyanye by'abatandukanye. Kandi mukoti. Konka godi. Amutera za program. Gashoma akayine modoka ugeze 2 kuna mushanga. Amutera za program. Kandi akabiri Bogaso mutarora beza motoka zezo watu yambucho bawe muri mu karuru torazubwira. Hatu ni yenyene. Wejanye aba kutonga na protecting. Ogoshana ko anta karwana mushombo babese zamushamu. Bakarwanda ibanda. Ubwo bagiye ngona batiro rwari onese zamigisa mu akaruka kabikariya kaje kwaje ko yakayarije yukana twenda afuteri kawabi nabatemereye konka cyakwishe cy'wambudo utabantu bashabaki niyo kabeni mbashaba ngo abantaba babizayininje ba step ya side abakutoza batonoze kandi cyane John yes no way forward enkora ya government omukuha abantu abashyirweho bishikirizi mu office ya OPM eshemiriye kubera requisition best district egombora nkabucuro sururi sub county chief na chairman RCC bandike baroho wakawo nibasaba ubuhezo mu office ya OPM ubuhezo buti nuko OPM ekore procurement y'ubuhezo konka tikisemerire kugira ngo mugure ibintu mu bitaho then mutandike ku planning nkozesa yabo later I think that one is wrong secondly kandi kinkwenda koroka nacho kuransa corruption is a very big vice President Museveni cabinet of MPs in the bisatu na benga haba NRM obukira asangwa because nyowe ekintu cyo kwibatinga kikireho abokuba bengi abake aba omwe agagurize omwe abayagatira cyudushikiye mbuzi nembata nentamba kuko abengi babe bagahira amasomero na hele centers ningira ngo no ningira ngo going forward omuntu MPM cyanga cyawe obari gihakerezi akanisa nari hirwaro nari hisomero akagera ngo nabaretera amabati agadikere yarinje ngo gargo mu government abukuba umuntu abantu batera umuntu ubwo mu ngaro abekanisa bamutentere mu isu kandi amabati agagara umusoro gwawo corruption eri om community ya Uganda ekire haburiyo mu wena nkajya onomanya ugu mwana wanje hato gumwana wanje ine munywanu wa anti abo incho babaza kumwanja no mwana wanje ko ine munywanu we hato munywanu we kumanya corruption ekabara munywanu we kandi wari munywanu wanje akavunjira ubu okumunga n'umukota cyo kutayaya yajayo ubu isaza cha msana zaka dora corruption baje dining table konko yagena abasavinga omogu yatamu emboga nyingi kuchiro munywanu yaberizire hati gene in form of corruption no wrong corruption zero gambe byo kuri program noni ngaba ninyona bitangira kadera kujukuka no muri asapa fast mwaremo so corruption bakamora kanse muri situation god no jangu tububwire government yeho is a ministry is affirmative action Rwenzori Teso Bunyoro Karamoja because abanaku Karamoja kashongete bari so I think when tubikaho abo kugira ngo twenda ebyange mu kubihe nyuma kandi byange tutekateka mu birije nabibi n'abana ndabarako omugasho gwezi ministries omugasho gwezi ministries izo mutano ministries Bunyoro Teso nzija n'ubuhanga bu ministries kwayo aha bakasini bahanga bu ministry y'imanye eyente habe y'imbuzi habe y'inkoko habe y'abaveterinary habe
y'abaturukiye bakagaruka bakatsiyamo hari n'ubumuga ibimuga yabe bishuba ibishoboka bago gitabuye John nasoma hatku kwayo karindo tofira kadira tumia karindo ni minister of crocodiles nei baramba yona ni ejo kwayo hatu bakibana bakora bacana bagabemermo barakusima baba ryo mukarura bakukiza yo okutambuza karuru mu kwibana no kwishuka ababanjiriho gavumenti kugira itungo bimeze akibe cyetera baroshe kashiga shumuna na boss katobatsigaye kati tumutire hoki kati tumutire Karamoja bamutire Karamoja rwenzori no hatarayo itaro kati mujye arimo kurebera rwenzori kashente zawo izo kati ziheze gashomu abe minister w'inte za Karamoja azitwa asazumara ezo ministries nizihangwaho okusima abantu tizukwangwaho and regional balance no nabya bijyo nacho konkanzi yamba ho yine inikizo gukora teni kizo gukora hayo jeni yakugira ngo bamagene tuya ba Karamoja bakaba batambara bazahaye ijo na affirmative action of course okutari mama geneti kikaba kiri ikigenderwa kimwe tukatusensitigasiwa gw'embundu and twamanya uko twakwasa kombisinge ekitweke ekyo ntikikunda no kutaye president akana akimanya ngo waratinaza kwiba yataye omukazi naro mucyaro yajya tatu mukazi wanjye takwasa kunyiba na yanyiba kasitihangane yitwara libe tuwago twine tuta wagetegereza naho ekyo yamutayo ko cyo kubanza ngo government tunje mukono yanereba abakaramoja bana baretezo projects batekate cyo government ebine kwamtum yabiriza he yabiriza he konka kigenderwa kuyo kubaka embundu ecya kabiri okubaka amataka ecya kashatu hari minerals ebyamaguzi nizo targets zitwez bishatu cyo kubanza kukakubuka yo kubaka embundu because babe embundu itoro mu government president no mucyarawe nibarara batagujije icya kabiri kukakuyo kubaka amataka gabo tusoka gata no gata kubariri baza twatangiye kutunga amayi kunu yakore iyo yatunga mbere Karamoja icya kashatu Karamoja no lisiza yo ku minerals nuhura niyo kukiza yire feze niyo kukiza yo igije bakora mu nuclear uranium tabe kindi gajo mukache yerekene finyara bari mno aranyenda kunyenda baranyenda kwectinga affirmative action affirmative action budget nero SkyTv kuma isendezo kuma kuzarabizo mu za districts mukamanya moroto na kapiripiriti especially ngongere sentezo ahaba program keje zariya district no hora nabakawonga aba moroto abakabonga nabana uko babishitema bati nabo bagatwara muri shina yutega abasolution ahubwo ko ubaka district ubaka KC1 ubaka kigani uko no mbatire mu batalmu bakawuba mu bagatwiri musha ekinanya affirmative action mu program nanyindaga abakutereba ndakugamba Karamoja etahiye nyuma no muri geni robot yana metaka iziri kuko hora robot akaina statement y'umushamu tubitfo Karamoja twiyafitiza Karamoja kutuforonga kachigamba yakachigamba nande mukumukomera Karamoja ngeno ntaka sakora it's indication bore Karamoja no bafata kigambire keri nyuma abantu abe inturebe baturamu kwemba Rwanda mwitana mu netura yabo basa affirmative action bano muri kensho ngatari abantu abarenga bakara ane bakuru Rwanda ari kato rosoringi akatamwe mnongo atuka muri kene tura na hatukweli nuraga ngo kubamenya kubihayo akukere bakwa waza bwenzori affirmative action pour jirwezo region akampijimiza shaka bakutura bijuma abakutura bijuma mwana utakambira Kenneth atumuntu yarashifagaje mu cyakitene makuru affirmative action yo timigamba ibiwe ngo wa NT twantu buzo mubazi ubona ubwo kwangera n'ujya government yegehinduka kunga urugera bagashoma bo umushane bendaga arike nkumirana mukaga cyugoreka ngo government ije kiriya mbundi kuri kimwe mu ntebekana sa program kazomenya n'abareba Sky ikintu cyakurema no kireka ukirekera abana President Museveni kuyakwase Karamoja kuyagira umukazi we yareba umukazi watagitereza munteka teka yanjye yamwihaye yamuteye ko mu education
tom mutima wakagabayanyira yayongera kugitara kimwe education akuba wanoreba abana bari kutandika primary 1 tuba bari gukora icyamusanze yebuze abari gukora icyamusanze no banga icyo nko kitwiye kasato no mu government yo ngo kitwiye turekana sa program government obehinduka obetehinduka kongateka kubagambira amazuna umusuma kari beki kubaramba kwati kubise ubu government ya president Museveni no kwata umusuma kanda tushabi asuwo wenyine 2025 kare no yagabire nguzi mwa bakureberaho 10 yizwaha yahereza miliyoni na mwenda tumuhindura ejimiti so hata babona nibajyanga hasi mukuru kandi n'ikindi kagode cya yaganda hata nibabanza abantu barebe eja aso kara ibire sente kandi kuna mugambe ho kandi kanburuka no yampagire munonga so no kurana bateka kanojuliza god kanwena remu no iyo chuko wena remu ya nagamazi na chuko tabeta mwi wata atakubanya Uganda hebo so omtera kana sa program president Museveni akine kizubu kimwe mu Uganda cyo butabasa kumanya ngo arabo gukora abanya Uganda wari kutekateka ngo nabasa korabo bamwe na bamwe abo kujya ngo bamajya affirmative action musora hari kugwiha ayibwa kumanya nesente za rukoso no mu family ye akwandi turukuza umuhereza nk'abanya Uganda god hari message ahanerga umushiko nkaya nyamutashumizi nari kurekaniza kumugambira atahambeho yajya ngo nargo nareba god ngo kayaba hambo tugaruko break ntongera ashongeze SkyTv irakari abantu Ekigunda cha SkyTv Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena abatureni bareba SkyTV na nimwe mwena abatureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 9 2 8 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Sera gatano shaha 8 Sera 10 zomwawa no twantata omudi ya tamushana akushaba keshongoro Sera birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wa mane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nengashi boyfriend wawe nengashi ex wawe kuruga shaha 8 kusha 10 zomwabazi hanuya aha SkyTV iraka lyabantu is the boy king Nadena Cubs baby bam 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 Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara
nomanya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka nomechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwa no bireba on program eji iraka riyo mukazi orabe nagikwisiaho ninye Adera orishaba program eji neza kwa nebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire reba mu cyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwayikorera turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba no tabanko mumaka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona SkyTv UG official SkyTV irakari abantu program party time aha SkyTV na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa nobushanga aha SkyTV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona nobasa kubitereza ntu byoreka aha SkyTV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitane henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu otaferwa program y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kuhika inane chweka zo mchiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari abantu buli rwa kabiri shaishatu nechweka kuhika inane chweka zo mchiro otaferwa program omuhinji no mulisa aha SkyTV kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopana ryabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya ombyo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubane kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka irakari abantu SkyTV irakari abantu turi haruguto rwa Makrista Road omurembo rw'amarara ntukusiye program yitu yishengero na Boaz wa Mongolia program yegeri na Radio 5 chenda na mwenda katonyizo mushanju fama umutawo rishiri kiruhura DJ Kanyamano wako hamyangu program yegi yakukika kurabira Radio 5 kandi program ikutera ibyashongoro neza kurataho shaze nyini 5 kwantu sibura Kanyamana nabakwata mu omje bibyashongoro izato nantuganira anshonga yo muhonda no gurebekero mu office y'enganzi hanga aho ibintu byo buyambi biyemza kutambira bakaramoja twashangire byatwirwe n'abandi bantu ndarata kumanya abandi bantu ko babitwire konkabona bari abantu bahango mu government amwe no ba minister n'abandi bakuru mu government mu studios umwemusha bigashoma kiriyaha nikada wa movement n'uwo muhandiki mukuru arukiko rwa movement rukuru rwa DEG abwakirura district nyino mwamito nawe John ni activist wa NRM naraga busongora muri Kasese nyino mwamindi abitunga Kenneth Ntwiga yakazo
niwe coordinator wa ANT ikigombe cya Jeno Muntu okoroga kazo Alinito Godfrey ne kada wa movement okoroga umwishaza yakashongi kiruhura ninyanda tuhindura mugiya John ndagamba affirmative action edekika kebe unonga less than a minute za ministries kutebwaho aburyanga okubimusya. Yes, first of all African politics rotate around ethnicity. Nubukorora akaruka Bola Tinubu aka Nigeria norango abantu baterire mu region zabo no mundu muzabo. Omuntu na feelinga comfortable kuba bana mango mu cabinet ya Uganda buri kicoro cha mande harimo umuntu specifically owakutwara ensongeza mu region ye especially region ye gyo kubekiri behind. So hati norora kabla hankwenda kukirizaho briefly na God yagamba ministries kugumana basangaho kugira ngo abantu abandi abakozire contribution mu karuro naki because of cabinet eno byabene yanjurwa President Museveni akadira ati nkozire cabinet eno ati abantu tunana atwonka akamaze no kugiturya atwonka taroho ensobe nkozere atikaseso kutinyire yoki minister wena atana habwecho ati Godfrey Kabyanga to former mayor former mayor kasite mu fart atoguri njya kumuserra kantu akandamuha uduce mu cabinet already kamaze koraki yahwire but the president akaija aliona addressing a parliament addressing yanga yagira ta atogwa benda bera hariso rufuira sitinkumanya ati indeed proposal ya letwa mu parliament yokongera one additional minister state minister for national guidance okuwe gicho ngo state minister for national guidance na ICT ekaire na abalium hata bataho babiri oli omukazi we FDC no so obwiro bwingi zinu affirmative ministries nizo kuyamba abantu to feel the importance to feel that their issues are taken to cabinet obwiro kandi kizigo kizire zikagira mukukwata omuntu wa bunyoro okamu ati ngo wa bunyoro na muyangu Jennifer wa Karamoja narga eastani so wajistira affirmative leko wa bunyoro aba bunyoro ko yabya anestikiza buri leko wa Karamoja aba wa Karamoja leko wa Rwenzoro Triangle na Ruwero aba wa Rwenzoro na Ruwero omuntu aba wabo abantu babanye ngo basono kumukaho ne public holiday nari ekiro nari no gwako bataroho no basuku ko muko wabo bakadira ngo nyaburawe twantwende umwana wanyu atsobore hakintu kinu ngira ngo affirmative action bahuranije yes bagume mbazerekera abantu bakurugombe yange fair enough ningira government yahura bari batakwiho mu matari good no kwakuba noreba hatwanya ngo ibintu bakahebwa MPs MP na Karuru next election ibintu na delivery ukugira ngo akari mwana wabo Karamoja MP ahakwatira sente zakagura ambulance akakwata sente akazitoma ku kampo akakwata sente zakazitoma bantu yabi mu office ya prime minister na delivering because akazitoma mpira ngo wakashonje ali nakole mpira na mpurana yo kuzana yo kuchanga nebe biri serious byarukora iyo wakashonje abate the very good man nyana kutandukaniwe aha topic ito ya muhero Jeno Kainerugaba agire kutogwa Twitter first of all kwa kabiri kurukuza kwa kabiri yora namukaga yagera ngo mu government eye ekira bitari mu gushuma nkuzi atanambweno ni nyenda mutwitegereze itokuturije nzakwa twinikizo ejo tweet abantu baraju feel munonga tweet izire ekabe amani aizati ninza kuzombegere bya president Museveni kwarahumure imwe abatakunyenda umuza kuhemuka umuza kushwara kandi kunda ze kutegeka Uganda neza kubaje nkuko ruhangabe nagenda niye kube amani iwe kumuhagera Kainerugaba bena amanyiseke katwine process ya NRM eri elaborate kurabera omubano kokasi obaneki obaniseki delegates conference we muhoza rushuwangwa ababona nabakumuhinguza hatina amusingire yabara mutekazo program then later on asinge na general election yabara mutekazo program bwazi nabakutureba SkyTv mbeno ko kugamba umuzi wari tatopuke kwate na general umuzi shote niko kunakubanye niko kampezi ikintu cyuko amategeko mpora irhoriyo ndigenda kandi Museveni nakureteriro
icyata now that's it gurese that is not good ekitali kirungi n'okugamba president omulingo gutakumashitins akuba president wetu muntu tumya Uganda tali mu Uganda head of state kimwihaho bijya okubamya Uganda mureke tureke okukunda kw'ibintu byona konka president tumuhe kumuzanisa tingushikunda president n'omuntu mukuru tinkabasa kuzanisa president twantugambaza government ekikunde tere cyata no ushobora kuzo utagagambaho mu government ite ayinaye konka natakumanyisa because no reko kuba uri umuyobozi w'ihanga bagamba government hati wagamba yenari bari ba president ukigamba government bari ba president so ntonani warugamba nkora nkora niye kunde tere cyata understood so kutugamba muzi nduhuka icyo kubaza cyabiona ndi umumba actually ninye nabarize kuronkinga gino muzo abantu bari kubungira no cyumanya bone yuko akamukorogo nangwe ko kuba ku bantu baheze nyetse kutuba twagira mu government boaz tindu kwebo aha bukubuka ni gino muzo mununga hariya guest house yewa ugasho mwoko yarebire eri umwere yatahamu nubu yizire kuja kuryoyinga yagumari yaho rwagati ari yantandiwe muhanda tahungire tajoyinije atandagwize konke ekiri kikuru munonga general muzi natekwa kwija ahabo konye ekindi kugamba natekwa no manyezi natekwa it is a must obo buri nyankore natekwa nchimbe chetente nekiragiro sano yo hanga wenga Uganda yindi kumanya omuntu yazaga bakandidate wa NRM narabo processes zone ezigashomora tushobora processes ezo taba kugira ngo hazeho umuntu umwenga kandi uko kora processes watumwe bene ya NRM oye simba nabando mukaruka abona so we muhozo gwese ryo bwa ineni mwa kumuhagira ngo naza kora processes za NRM azing na general election obuse ateje government iriyo no gambo bamwe bamwe tumukugetegereza n'ikizani yo kubanza ekija nerga Tanzania god kache mukiriza kache god nyenzere gambera bari kutureba na abariya nti reka kugira ngo nakuzo mporoso sejo Museveni arukuza kuba president akabara bere process ki na hati ne basa kubejo usanga inchakare yawe so no hagira ngo nagase no nyewe kanye abantu bakiriza nyewe kanye umutebekana sa program n'abakora TV ndi kwikireza mu muhozi okuyeho ni kibasika mu Uganda yiturumu buri kimwe ni kibasika umuntu yanabasa kwiba Uganda kajumaraho tina kitari kubasika process nyine kugamba process yo kubanza ne ya Tanzania nibabinga idamini process ya kabiri niyo kuzomukaru process ya kashatu niyo kuzomuchaka process ya kana niyo gukora constitution process ya katano no kwindra term limits process ya mukaga ni age limits so process ya mshanju niyo kureta mpuzi process ya president Museveni yo gasho mutoko zimanye kandi nangwa no mwera rikera noje to burtamna na leta kase hata nambu niyo umwenye wa kukogesha magana tuganda yo yo no ngamba tukete sio kitera so na manyaru kama munaza kureta akatukasya kwiye cyo kumushobora no kumanya takamanyire okwara amurete andi nyoni nchesimsa munonga nyo president Museveni unko muntu okorere birungi ihangeri umuntu yes okay nyoni fana system kuzakora unka president Museveni okorere birungi ihangeri president Museveni okorere birungi East Africa President Museveni okorere birungi Africa President Museveni okorere birungi enseji ina kendesera mugaraka y'umutoka y'umugwe mu kamera ibintu cyangere ugarika muri kuri mu kamera President Museveni akozere iki President Museveni okorere birungi hangeri President Museveni okorere birungi East Africa President Museveni okorere birungi Africa omukugishuganisa President Museveni
okorire birungi ensegi world omukushugara sentaro ezikura hata na yukure ndaza kuzena sugar center is because no president wa Africa wakati mu Pentagon umukobaba rentaro ezabeziri Afghanistan na Iraq so n'umuntu orarabatsire umushitiri cya America so nkoko zirebe umuntu ine record ejo nekinti cyo kushwazana twamureka tutamuhira shuwareze na tutamuhire amatsiko kukumanya ngo kwakorda habwe bembeze barira no kwanga korda habwe bembeze ni cyatinje ni cyarikwererikira na yanga korga naranyagana mba murekaho abana yangire korga buri abanyayigana nabaye bamuretse konkato wagumana uhinduza hati nkiba kimese ngo agize iki so hati godi we nkoro kagera muhuza yes nyo tokunsha bakaruru tokasha bagashomo tokasha bajuna abo kuba wajya nite kuri nate kukurabo so obatu hagera batahagera atubombo dukozere kuki so ecya kabiri nicyo kugira ngo so nakusinga nakutaha do State House torobeze asere ba coordinators tusigire kishani muhozi Kainerugaba nakubata president wa Uganda mu State House arata hamwata ecyo kubanza cyabibona arabo process ntuje gukora nkamerika araza korora arahire hata kwimukoma kasheshe ngo yaza kororo ntuje kutorana ba minister ba MPs wajitegereza because president nabasa ekiya mastering bazuto muri cha MPs utakashobora of course manya cyo ni kibarano cy'icyumu doctor na MPs tuza kutorana ba MPs nubija kuhinguzi ntuje kukoyiteka erahebo bushobozi kuba nuya ba MPs kuba batorana president so batorana impuzi of course nibaza kuhingurizo mu kisanje cya president Museveni kugira ngo kiyambe okutaho mu kisanja ekireta mpuzi mwaka cyogo nuza ko biba na mukaga yaga kutunga president Museveni yaga kutunga assurance kandi nyo nanye nimba yinkenda ko tinkonda ekintu kitahakinsasa nukurenka Gaddafi byabakorera ensege nuko yahendeye ekintu cyo kirikundetera aha drawing board okwetenga mpuzi okujja kuzombigerera president Museveni ngo akume kitini sache akume bintu bye akume family yabo because abantu benji okucyana munonga wa opposition bine parada aha family ya president Museveni gashomo yes Jeno Mozia nagamba obumanzi nagamba bravado nagamba obwesige confidence ekyoreka ngo process zanyu takuzifaho akuba ku processes one uzifaho akabe na jatinya ndakwesimba tabizatiniza ko president ebale mano mwe twitogirebire ebene jamana ko president ngaba specific na gamba 2026 it was very specific cyumwaka cyacha very specific was he yes very specific yesterday Azrata will be on the ballot in 2026 Tajira will be president hata ahiri it's nibi mbwenu yes okay ya yesterday ngamba ko president makumi abiri naza kwesimba aba president abana mukara kongere bahuru tagashomo bueno I have no problem with you Mhozi ngajya ndakugamba bakara bagamba kongo ino option naza we have a problem here takujira option entuga kiki babuziwe iyo option yona nize nanye nimpuza ekibuzo cyakora mashirika nizakivuga umuntu amahara atagambira noreba aba batora abajoni nendo mushongora mutora groupe je wanyoko bagira imbabazi y'umugamba kwawo mwe kwambagamo bakajya mutwa wasapukena daimon gargahamu akwanagira bojogenda muresekerize genda so echo basa kugora bojogenda dimone muri kurogenda genda bo abantu bari imbere bati yes so ngira kugambira the approach of Mhozi yarakwesa gatoro ryaremera rwitundure musasiri ubujyanye John Sasiri mu Uganda waza kutunga president note hakuja namana mengi chobra statements za Mhozi zinokuzikuja namana mengi ngorukiana gamba I must be president I must do what I must do this note hakuja namana mengi
what is na mani na barabibone kigambo ngo kambo ibintu bitanu kandi utahomo n'amantu menshi mbwene wamanye situation mu Uganda ngo mana garakorera two expressing interest nyamugamba kwe ayena expressing an interest abantu abakumwe forcefully nuje n'amantu menshi no abantu abakumwe igifigane y'amani na expressing an interest abantu abakumwenda bamurengo ina mani nabandi bamuhigize obiyo waza kwetimba nawe ayegami dena gerard atahema tu roreri yonije wakagaro go muhanda 3 tane ne yonije mbona wakagaro yegami wade load give way clear way ikirere ndakugambira nyina atakunda contradictions when we are discussing hati no muntu muto discussing yagira ati government ijyo kwizira okuyatahiremo nicyo kureba ko corruption hati na next tayitasa mutukandukana mu gitashyo mu thinkeri yo kuyabaye tumasa akurije cyo bano discussing nyine hati cyo twagomba mu cyo we shall face the same problem mbere hati no shanga umuntu kwa nejati hati kabijya mu let's come in the right way so ruhando bizire bita ubu we ati bakamba bata hati no muntu ya nejati aho procedure zo ko na expressing interest wanda kuzo mpati ya kwenda kwijamo ubona anti ubona mwenaremo in procedure zo kugira ezo kuforwin ukatahamo ukaza mu system ko ikinanye na kusharinga ngira kandi nyuma waje ati government yo kwize njya kwibira mu batu Karamoja ati nayigiye jeti ntwatwire challenge ko ngani kiragize bire ni maisha nguchanye Uganda restaurant gamba ngani cyaje basika ugize bira kugize bira nije kumizamo ko ngani maisha the same challenge twasa kumizamo nayo kandi na approach gamba hati mete tumutreke contradiction so democracy mukano mutugambira amazimana yanka democracy ntacyo ho democracy democracy Uganda na kujya ngo umuntu expressing interest yakoza kandi okwarije no kwara kugamba no agamba na expressing interest babu namagana zako yabiza muteme tuzamukabira leta na wasako yabiza iningire kujya mugamba ko akora his serving officer na zako yabiza iningire bati yarinde kuri tomo ina forming yi obayenda kugira tomo ajagira aja contesting kongo icyagamiye ngo 2026 na zako bari ati ngo yanaremo president Museveni nakabari cyuhura isandere kwisha so wakashatu munana iyo twareba umuhinguze cyane ko mukwenda ngo ayisimbe president Museveni umuzaga mwize cyane ko icyo manya okwetimba minyango because group sezamuzi muzurumu nezo kureta Museveni ngurana mukaga minyango na hatu mwakureta muti cyane ni geno secretary kandi umukuru abagambiri murabo ari abaro temno ya ira munemo standby generator muzi ari myaka yo gukora aharari yo gukora imyaka yo gukora tuwachora so aharaje wasa bari myaka yo gukora kwa tuna mashaka tukora kwa standby generator wena amashinyaza haba road shading generator ni gete netaho obabona mukaga obashatu na bumwe obabure netano konka bito mukunda kwanyu narambu agukutinda rabushobora okundo kwaba kwayo inyuma inaremo yenda kugambira ngo NRM na so NRM abo kubasana babirubonga ngakujya ngo ejin company yabantu ipati system kebe is ipati system zone we are three companies is taratandike is tak subscribe nyiramo iyo kuzamuka ko mu SkyTv wajyo tebye tiri kubicereza yabiha FDC best job yarjiro kataragira mutabani ninyo kwata mwana ngata Kenneth kaine mwana nazara skat nyawni hendera gashomanya kashe umtabana ogota kuri ati wabona basa no kutabaro sanga tajini yo yonagamba ateno gamba mutabana hendera gashomanya cyane ndakugambira ni mwana wo kuvura toreka abantu kagatugira ese cyane ndakugambira gasho muguru mushamu kuri ayereta mu program to kumwetoro mwana mu program kasi nuko ko niko batwira ngo kurigeza abanyayuganda hatu yaseni hatu uri mwana mwana ko mwana umuntu wana kwite kajya mukati anti kebe NRM kebe FDC kebe ejya ya bubwa ine yaguze timo kumanya kwagira muza no kwagishashara nezi yatire yana mto muga atagitira ku subscribing so the parties we are in nuko kwa uyu company ko mu SkyTv wayo tunari mu shifting anoza hana twinye musi naja ntingwe na job yoni ngome byanyengene paka do job twatsi kimwende you know parking anoje thank you apato ile cyo kuchenginga so nzo parties system so company nda Museveni yaraga ndwenda muhozi ukuja tingwe nda muhozi na parking anagira nagira bwo yaje mtakwenda anti yisha chango mwena no baba scotinde askoti bila maze
Kenneth. Yes. So wabura umuntu wa level ya mutano wa president yaje ati ninza kuba president abatakunyendana baza kushwara bakwimuka ko muri Cambodia byo ntacyo banyangwe rizoba koti yagambara kemusoka mukacyagoranya wabo ngo muri myaka na mushanjo mucyome akomirwa mu njuye akaruna ko kwa mushanga hane sen yamara myaka 3 na mbwembezi nateka ko mutabani ni lieutenant general hani somebody like that ngo abenwa yesima cyakamiwe ubwo natari umuntu wakutosha natari ordinary person yaje atinyeza kuba president icyo cyanyuma yisa cyabo ko opposition mbere mwenda change hati change atanga kutera kodi ibintu bibiri mbaye naho kuba turi abazire aho kuzara umwana ukazara umurema aho kuzara umwana ukasanga rije umbongo n'umutamburire bunaburahamu so bona to kumwita ubwo murema aho kuzara umwana akaba umugayigaho naho so no hunama akakombekera injo no hunama gumana umurero so natangara nani mpuraga so munagira ngo ebe bine byo kureba iyo wareba mutuwikirizana na bariye president cyagamba ningo mwana we iyo no kume byawo kora cyagwe mu FDC wantegereza so niwe cyanyihiro mu FDC ne nkora wantegereza tukugira ngo umuntu ituto mu opposition na munonga ati ngo mu ANT turi kutamburira kujya mu mugisa muntu no mugisa muntu nabasa kurgaho tufune pate president ndizo nabasa kurgaho na uraziho na waryo konkimo cy'umutini akubi ubwongo bwanyu n'ubutekateka president Museveni hatari tiyo ndizo muntu ari kubasa gukora kwebembere y'inareme kasati arho muhozi tar mu inareme ecyo kubanza ecya kabiri umutebekanisa program nareba obuhenda bw'amateka obuhenda bw'eberajuru mu Uganda obwizwiro mu mutu gwa gasomo na nabar kutekateka ngagasomo yayebwa kumbanya ngo general muhozi kasati muco bar kwibirana buri kimwe kigwe mu government abo tamanya amateka yes general muhozi akirwe mu mahi takariza iningi karokaru wayigereza so omuntu yakirwe mu mahi mu mateka ga Uganda to kwikirizwa kuzo mu politics ninga gambara politics kunkana uhurra na godi na jati na tekwa hizi akubana woriya nawe nicyakoze reki nicyagambire so amateka ga Uganda umugabo gwafakara ikigamba ngo wese geni mambo mahagagambira n'amahegishi n'wagombe good so umutebekanisa program obubo tarho mu Uganda umutebekanisa program n'abakoreba SkyTv mubanze manyingo mu Uganda twakine mateka koga kukakubira cyo amateka ngaborti nyefuzo buyagamba bakamukoma ngo kiryo mu maheto yikwikizwa bwa politics general muhozi ese igikwaryo mu cyome kuba mutiremo gwakitanga so konka bo kugira ngo twine mateka agarukoro mu Uganda mucyo ruko yariyo nagamba akintu n'abantu bakubene bamuhabura nabo baryo bahunikire kwanze kabagasomo na god wentegereza just godi yahagera kazi manyu hadi wo umukire kwanze no hagera kiri cyenyine konka abantu basakurga yo kagambira umuntu amazuma ukamugira to gwiri aha kubo kiri umuforce to ikwikirizwa kugamba aha politics bakabamba amahaburejo nebe gambe bariyo bagamba ngwayine kwiza tubakwimba korati fine babagamba konka bo kujya mutaro amateka bati bakora kubigamba cyakandi kumanya gaso munoteka teka wotabire kansara mu cyuka cyangwa ninge bor kansara mutabana uyatabire kansara kitagite kutambura kenshi ungateraho abo hakina muteka teka ngo president Museveni yargaho hine kwiza muhozi iwo bor soka bale akari cyamba rero C5 akari bagomba ninga kari bagomba ninga kari muka abo hakina teka teka guswicha gukora ni umutse mebana no kwa no echa mutebe kana sa program na kuri SkyTv no bura twa mugambi ito tukamba twacho kugaga n'amazima ngo twine kugamba aba turubinya mu cyereze babara god to turubinya mu cyereze na chumana batanyine kubakinya kanyo nagamba so ndewe kana sa program abachi obobu abachi god tubwa kabaka kugira ngo kabaka wa Uganda kararyo
ngo nahakwiza Wabara umwana mno. we Wabara mno. Akati nuteka Museveni Western. ikintu yateka ye mu Uganda yo guteka karagiho yaba atari president ire kwizo kandi Wabara mno. John. Abanyarwanda batikiro zembere Kare. iyo kumategeka kare borteka cyo umutebe kansa program icyo zalani Gambere good. basa kwemerera swayibere ihanga ya Rwanda ukajya unaniwe ize ni uyibe izana na mwana na mwizukuru weye na wayizayo Uganda mukindira mu kugira ngo nakituru kuko basa kwitara abanyarwanda mukava maraho John. Ati bayazowe. Hata utuje ndiye binga wanyiga. Nowe ekimanye ekinkumanya. Omuntu kwakorara haciro omurara hakindi. Nahabwe cyo Kenneth ombuhango bwitu wa Afrika gwire. Munwawo nwawo god kugumana akorara haciro biciro. Aha songeye okamuhanika hoka. Hata no gwire. Yo wataka Obo songa la opposition. Na yaba biciro. So ati iyo hansonga ya gende muke nyenda kutantwa statement go yagamba. Tata ni mulisa wente. Ombana be abazeire kwa niyo first born. Heine omwana uyagizira tiwe ombyo kusoma karikira classe nyendo yije kuri sente uguma umuka. Halo na abandi nawo nabari muhingi wo rutoke rungi ayenda ngo mbana be agire mu muhingi wo rutoke. Halo abandi nawo musomesa ayenda mbana bagire mu musomesa. Nondo ni bishop naenda ngo agire reverend mukaye. Kandi nondo ni musirikare mukuru naenda agire mutabana na wari musirikare. Halo na doctor wakwenda mutabana somo kwa doctor. Hati na Museveni His Excellency Ruhembo Gwenzura nawe kada enzura kuwera kata kumusana agali umusana go nawe akaba musirikare Muregaye tori cyuka obyabire musirikare yaenda munombana bahagire mu musirikare kandi yabo abire president habubira buke mu myaka gasatu na musanga wanje nayenda ngo hagireyo n'umwana w'umbana uba president John rebo mu kamera emyaka 3 emyaka muke ndi munyamahuri niyenda ngo mbana abade ndazari ku hadabe mu munyamahuri president Museveni owabire president just only that just emyaka 37 otwakati na mu mutere nduru no twakati ngo nayenda mutawa ategi ni sobi kunda mutabano wawe kujya omumuru wa gwawe okoro murimo gwawe gorakoze oguya yaroza ho just boza obakozere emyaka asatu mu myaka asatu na musanzu yonke president yaroza ho buroza emyaka asatu na musanzu yonke just adjusted oduce emyaka ke ngubona mukanga akajimara alira abandi sentaro nyamwijana 18 rebel armed rebel groups kurga tena na mukanga tuzana tu 18 of them. So General Mhozi ni senior presidential advisor on special operations. Haliho bimu bya kugamba nka senior presidential advisor because iteka lya Uganda it's a political position. Kandi political position. Ni nko kugira uti General Katumba can serving general because Katumba is a serving general. Why is he talking about politics? Ujishingu ni MP ni serving general. David Mhozi general which means senior lawyer ni serving minister kandi ni serving general. Hata roja kumutanga kugamba hansonga za internal affairs because they are political. Not really. So general Mhozi Kainerugaba MP kugamba ha politics ahikire because police omurimo gwe ya hero constitution ya Uganda. Constitution ya Uganda negira ngo senior presidential advisor shall have the same weight as a cabinet minister. Constitution ya Uganda senior presidential advisor nka Mhozi then UPDF act gira ngwenje UPDF act negira ngo there section I think yana name negira ngo there shall be secondment an army officer or militant shall be seconded to any institution of government. Okay, legaliza side now yes because you abuza ibirajo bitarabaju omuntu yagera ngo ninza kuba president wa Uganda yes abatakucenda no muza kwemuka twine processes zo mu Uganda izabantu bakora beramo ashobora ense y'imhoza yini munateko ko president ne taro karuru akaruru first of akaruru karoho omuntu wena wakuba na ayesimbire nanagira tayamba the one kana anagira tumundore bola tinubu chant sezabena akoro mu Nigeria zwenze gira ngo tsimaitana tsimaitana kandi na wize very young man of 70
no bwarana zoka of course no mangwa konga John no mangu abana batomba bahuriye program eji wajya mu myaka ntimanisha kumukubora physical appearance ye no so kugira ngo nakira mu 7 kunkane eni myaka nsanzu akabaho governor wa Lagos imyaka 10 yabaho na senator amine myaka 8 imyaka nsanzu umuntu nakira mutu nyine bawe nkuru imyaka igana na mukaga kogere Maria mu myaka 15 John konjecture ya so kugira ngo imyaka nshaje nari muto munonga kugira ngo ari muto munonga imyaka 3 mushanje ni mike munonga konjecture yawe ni base kwina hano akamara mu myaka nsanzu mbo president wa UK. So what are you talking about? Msema only and only 37 and you're complaining now. Owetu njima kusongora kasisi hati neche nani yini ngamba General MK finally ngenda ngamaliza ta General MK General MK naga kinyenyi first of all ni nkunda movement ye nani mkondra maze mwe binje mkundra General MK okwiza akochpainga space ya abantu NRM babe baremiro kochpainga ndo muhajizi wa NRM aba kandi muhajizi wa mupira abo bakasara na yes tosokubori aho biwore Arsenal coach otakumanya pate kuba wara na hibyo shimiri kumanya taliyo Jorginho wabo wa Man U shimiri kumanya Rashford wa taro halo ganacho watanka kubuza yes abarabuze byo bakahendera General MK Israel chupainga space kugira ngo there is a substitute constitution ya Tanzania negera yes briefly constitution ya Tanzania negera president ari appointing a vice president in case president yargaho nari yafa vice president almarayo tamuye mu Uganda ntugira ngo president kuba hatinga hatarota kadira tunywa president ubuntamire nargaho njimanyisa ngo omukazi vice president her excellence alupo asemiri kutuvuga ameza gatakurenga mukaga akarenjinga karuru nikimanyisa ngo in case kuba hagera ecyavaho NRM sazuni ine omuntu weso kutundo mihanga riona in the name of MK no tukwa takachira ya bruna mukaga so ningira ngo MK Ebya kugamba biona is conscious about the law ni graduate wa Sandhurst ni graduate wa Nottingham University is Ebya kugamba nabamanya na hero na yureka obiro buruko bukija karuru najya kujaho kanaja kuitoro ihanga runo asabo abusagici kanda sindio entebe obukuru bwihanga koreka John Chinkwenda twetegerezaneho abarenzere kureba gap umugwembezi gwihanga kurugome naremo we can name them Professor Bukenya, Captain Mukora, Captain Ruhinda Maguru, Honorable Mambabazi, ebintu bikoroba munonga when kubarebera ntebejo amwe bakakangona most of the ntagarukamu no kiswedagarukamu ishi nkora nyenda kukigarukamu no revolutionaries are most often succeeded by members of their families. Check around the world. Omwami abaho Paul nakora program ya okubiri hano ya SkyTv kana manager wa Radio 5 ariyo natureba yajya mu bahenda musyo abaho Paul thank you ninyenda kushoma message bw'abantu batureba ari nito answeremu ubwo nahagera FDC ari bano mu town nawe yajya mu yatureba ni baranurura turiyo organizinga abantu abatureba being our maiden appearance uguma mweta Alex Nwamanya ari banda no munyamakuru najya ngushi President Museveni wakureto mutabani nari nito abanyaganda bashime kumureta abwenshi muhozo najya unate ko kwisha kibuzo ni cha Alex Nwamanya abanye na chuma ko bikonkana cyecho ogu no haruhanga mama yatati chayonabu mushotari y'umurwiji rwaburunga najyangwe nahagera muhozi kana ashaba n'abantu bona bamuhagire nayebaza SkyTv finally okuza Star Times tugume Alphonse Mpukahona ari ibanda I think kihanga okay ni wana tugambara mwati echi akunze ndungu nakiraganiya nitwaha nagira ngo ebindi byo kuconoza byo mu NSSF amani itakiri anabu mano wa NRM mugombora ya kinoni umunyabushozi cyuhura bo bare kutfollowing hano ya SkyTv umwamena sasa la Steven arwetam
coordinator we naremo umugomba yari wetamu bari kutura umwami kabogoza arakashongi nibo bari kutuhura Dr. Tandika Jofre ayima du gomba Dr. Tandika Jofre bari kutureba umunyagomba ubwo ni neighbor wa President Museveni kandi ubundo message y'ubutara WhatsApp ubutukubasa kupikinga ho kamwe na rubiri naka bataringa Emmanuel Koroga Kigarama Chantumo najya utariho icyasinga yo kunshemeza nko kureba God na Gashoma TV kandi nyowe nasema program yanyu bataringa yo bari ugumba mwita Tobias ari cyenshibana nagira ngo hacamabati ikinegezo cy'amana President 7 naremo umukurano so bushomakuzi kwareremwe kuya yenkoni kutera ba minister John Museveni taragarike kugira yayemerera gamira abanyagara mu Rwanda so bushomakuzi hacaye muke hajyango igini mayor political melodrama abanyuganda ko babuzabuza kandi Catherine wo mukoma nagira ngo gambera godeti very fantastic kandi taraho John taraho minister bona negago kandi cyo kugira ngo abanyuganda tunami utajya mutushemereriwe tutwine cyo gukora no kututegekera aha munugo Catherine wo mukoma bana kashangwa yaho ni nzima Royce arabi gusiyoboremba murakazo bo bare guturira aneto amerumeru kurwo muntu si twakoreba nabandi hariho umwami na sasa ramagango kurga buremba niyo bare kutureba ningira tu zo mu studios tuhendere program tsako sa seconds 22 tituzagaruka mu mena moyona nuza kuhendera nacyo kwenda kuhendera nacyo gashoma just 10 seconds we go ebare sa program nenda kusima aba message abantu batereba SkyTv nenda kurikira management n'abita bakashaba bushinze cy'intunguka nenda kumva gakende bigambo byo cyo kubaza seshe mu polisa campaign yo mura kuburu kwatamataga n'ibindi bakatwara katon posture zo n'ibindi kandi oina ho bihirwe no giti idinda metere metere tsibi kandi tabajibete okay echa MK kuja arho handstand by sebe na haragira tunako n'abandi nabo ngezo anyo twigimbi ko itonga sano gambeti positioning wawe wazi unakubura kiti bakotesti ndabyo mamani nasibura abakutereba n'abaturira kandi wamana ndabyo seconds 10 tugende babare ndo kwenero cyuzinga abanyarwanda batureba mwe bari tureba hano kuteka itafara hari Uganda kuru kiringu President Museveni n'abatahiwe kuko bageze kwibihanga kurumaraho mutagira y'amasuku bo kugira muza kufuna President Museveni n'abarungi n'abakozi abantu barubura nakazo yona niyo wita kare bora mno John tenere program nyowe ni shura President Museveni umuskambwe n'ebireho eine icyakora kumekinga sure ngo abari culpable n'abajya kwatwa kuba anti corruption unit ya state house nesta mu maka ga president kanimanya brigadier general wa kudukura eine sharp instructions ni kuba abantu bibena abasobora kwiza ankoro gwa tuze kino cy'abacyara ikesi yona ebiro munana mu rushere kandi abatarasobora kujyayo sanga yes and abaraba basobora kujyayo SkyTv nende kone bacyahe mukuru w'ejo live and clear God seconds 10 tuje yebare bowazi na panels abanyanzi banje ku batandikira no kushitse hate shaheje itwentereramu yabare John mbere takuchima ngo no yitegereze nuboneza kutarika kukwitegereza wamburza je mwami ndiya bitunga hato mwami ndiya bitunga ecyo mugishamurungi ari no kora murumoki God turi ntendera omurumo omugoro kukora ni manyango muzere wawe ni businessman oshomere nk'ebyanjye turagire hari munonga niwe no shubure God tuni wategereza so mbe ecyo kwitsekenga kugira ngo umuhozi nawe yakora omwoga nk'ugwishe nikihe
ndibari tu ishaka kora n'umushubuzi nandi yabitunga n'umushubuzi ahubwo ikintu nda kugenesereza muzi ngo akora gundo mwoga yotara basize kusigaho ubushubuzi ukakora ngo bushuma n'ibindi Kenneth abajyango ituma ndiyo kuri tero utahagera family ya Genome 7 mugarishe mbuzumu mureke agarike mwako mwajyango ayinituma n'ikigambo cyango aha TV kandi turi tugamba nshonga zihanga so takabara muituma nshonga zihanga barita muituma ncha cyaba ikindi nezere ngugoda amanye bintu bibiri neze mugama tatanso rufuno bujeni umufuna hamba bingi bakurura kandi umumbaga umugeni babara bingi kaza barukusheka so nanyezire ngo atanise bintu ebyo ikigambo cyo gwebembezi na business wota kubasa kubitanisa obwebembezi bwa General Kainerugaba nani kusaba ngo bire ko tagarukana kumuhajja obara no teken ko timu mumpeda kikemwe nsimi abantu abatureba tuzorwe Moses Wandoraji akabiri gufunda ibanda najyango yashemerwa kutureba abantu abana cyumukoraje kwa kumangu wamanyango yanakureba Miria no akashonji najyango ndamusiye bashijabo Darius ngenda nabo no washitura akashonji niwe twakureba message twagereba ku nkati twine mwanya kandi oguma mwita Dr. Tumuhise William Chenjogera buhunga buhweju babare kutureba Brian no Wambuga kashonje babare kutureba oguma mwita toteri hize no nkaya nasima ngo yarego yareba godi tima bwinshi godu bemwenda kumureba finally nyamwa mureba okukira munonga bacara ningira tumuragarike ku nteganisa mwazaza kwekora conclusion yana mwende nambaye anymore or not ntona kwebaza technical team yitu yatubangira wabare mushabe gasho mukutayira wabare tori nawe John kutayira wari ndi abitunga Kenneth kutayira wabare nito Godfrey kutayira mwe nabatureba nabatura Radio 5 mwa babantu barungi mureke twere ikintu cyo burwa katano haje na program zitu ezinde za SkyTv turi namakuru agenshonga rosha 2 urwo kubanza mpaka rwa mkaga nagagumiza mu na Sande ahandi nabandi bawazi wa Mongolia ndibirize cyo kirungi obanganise bindi byona ko ngo tarigeza ukabanganisa mukama abo kwa mukama inamani SkyTv irakari abantu Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isama kuru marungi gakigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryaberi Good Friday emirimo yona neja kwemerera ahabwo kuberyaberi yanga emihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena baturani bari aba SkyTV na nimwe mwena baturani bahurikira Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na una kubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira macupa